Karbi Bhaktitam Trust atumpian thang ni pioneer capture keplapen kep ni thoma pharma ingdeng krehini ningkan sek hempu karcho amai difu lamding road along kapaman punaberta nangli hempu culture complex difu lamding road kilometer hini along Karbi Bhaktitam Trust atum thang ni pai keparni ningkan sek hempu karcho amai kapajurani aluhiaman pen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Padma Shri Evardi Dhanes Warinki MSc Pengpiga H. Rengma, Board Chairman Sarthik Kramsa, KCS Kongchun Bang Vidya Singh Rongpi, Assam Hill Small Scale Industry Vice Chairman Arun Tirang, Karbi Bhaktitam Trust Amaikhu, Diori Rongpi Lapen, Pinangan Karbi Bhaktitam Trust ke Kroerat Tung Chitongdun. Karbi Bhaktitam Trust hin dan sila talang nasi nili jongjongin dan sila so kadokowe tadakle do ikpet no nang litum kadokowe tadakle do ikpet no ilitum amai judi kela dasi cepaning jon nang ji ilitum kadokowe pen ilitala so hempu laso karcho long pini ni kangdak Karbi ilita karbi pindeng sumpot besar program itu malom sopor cepat ini itu bang itu malom sopor laga dilihat satu bahan farman bang nang itu teji mau ada zaki malom sopor kalau akhir juga ke malom sopor juga kita langsung akhir juga nang dikai tadi kan nggak ada maka cepat juga ini arni langsung satu nih bang nggak ada arni kang tir langsung arni kebe itu ke golong lo laki itu juga ahai keme tepik langsung taksi itu lah amat sukses akhir juga itu lah sukses ahai keme itu lah kurjon along situ hempu along situ nasi gormari hempu asuke nangli Karbi itu akutin alama isu orang kelana tum tegro labang manghuri non manghuri non so ke larsuni itu mige jungjung itu napeng hempu sipen bang hamka tumpen bang anam han sesuri tipilo odomadi lo artulo napeng ani kan sam aporan bang itu mige ini tum kardom bang nasi gormari anam kacing duk kedua kami arab doan hadak station lah ini kita ada pesi hijir pen kita alam kita hempuan hanti kini lo hijir ni hang lo Karbi ada dapat itu betul ini ke langit ni buat angke hang lo so pen ke labang ini tu aku ajo hempu soturi bungkan amalin lo itu dia bangke lagi soturi bungkan amalin dak anda malin alun hindu galun kadu ya alun ana malun ke kan la puson adalah setini ya bangke itu ada bangke la puson itu kardom kadi adalah junjung atum bang sesede ki yang tenang itu teman dala isi bang dan itu so kapatu amu kapun kecapati sesede kapatu amu betul la pe hon ke alu so tu la pe ngebat ke ap kecapati kalau kapatu kecapati la pe jing competition sport dung competition nong me jewanji nong e jewanji nong me jelong pom loke nong e jelong pom loke itu son thak taksi owe chale owe kimi atu na jing thur pom lo son nam jing thur pom na jing thur pom pensi itu Karbi Long dak pleng jongling ada pleng ri thang dopo pleng chen thang dopo nasi don marni ramarni ne kacing hon Karbi asora bra ne kacing hon nai ceklo cengtang ram ani cengtang ram Karbi nang itu kacung ka besita me bining ngasekan pen ning celar ning tim celar no nang ni marno masih transformation to nang jangan kurusar tunjang kurusar pani nong sinang di background ke hokalu kurusar ke hokalu sini nang padir ko la beku beterang hanjang amang afang mana datang daga dulu temon da mangke afang atau mangke ho mangke asabu lele santang lo puklan bula do mangke dak penjede da untuk de masyarakat pe kini tunang ko asip ni dak ke ho dia panalang to ma penju ko lo Bang, 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 bang,